tugire Kristo. Zibanira nawe mana y'urukundo, we wuma gutsinda, we wuma inkomezi mu byo njyamo byose ngo nkubere umuhamya. Nusubiza inyuma abakwemera, nusubiza inyuma abagusenga, nanje ndaje, nanje ndaje. Niyeguriye Nyagasani, nitabyije igiwe giza ubutumwa manje nzabusohoza, rwose iteka ndamwemerera mfata ukuboko, iteka ndamwemerera mfata ukuboko. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, turagukengurukiye cyane Mukama kubw'iyi ngabirano y'ubuzima, uyu mwuka w'abazima dufise twebwe abana bawe. Turagushimiye kuko uyu munsi watwitayeho, waturinze kubabara, uturinda agahinda, waturinze inunu, turinda ubuyobe bw'isi, waturinze umubabaro w'ubwoko bwose, kandi udutandukanya n'ibisuzuguro. Niyo mpamvu tugorobeje dushima izina ryawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turiko turasengera. Tuje ku gicaniro cy'inava kandi cy'ubutabazi, kugira ngo twererwe mu byo tuvuga, mu byo dukora no mu byo tubayemo byose. Mukama nyagora ku ngoma, gyuri kigongo uduha umugisha, gyuri kigongo uduha amahoro, gyuri kigongo uduha ubwenge, udutandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose. Ndaciye bugufi mu izina rya Yesu Kristo, uturinde kubabara kandi utuhagurire imbibe. Ndagutakambiye Mwami Imana nyagora ku ngoma, uduha ibyiza n'ibyishimo. Nuturose urukundo rukomoka iwawe, udutandukanye n'ibyoherezo by'isi, amakuba y'isi, amangetengete y'isi ariko aragaragara muri iyi misi ya none. Duhembura uduha ubwiza bwawe, duhembura uduha ubudahangarwa bwawe. Turiko turisengera, dusengera abahungu n'abakobwa bawe, turiko turisengera, dusengera abakuzi n'abatarakumenya. Turi kuri iki gicaniro cy'inava kandi tuhazanye iterambere ry'umutima n'iry'umubiri. Turashaka kubana nawe, turashaka gukorana nawe, turashaka kugendana nawe, turashaka kubohoka kubw'ijambo ryawe. Mukama nunezereze ubuzima bwacu, Mukama nunezereze imitima yacu, Mukama nuhembura amarangamutima yacu, Mukama nudutere iteka kandi uduteturure, uturinde kubabara kandi utuhagurire imbibe, uduhe icyo umutima ushaka kukura gifise. Nta mpamvu n'imwe two kwijogota mu buzima bwacu, nta mpamvu n'imwe twosuzugurika, ahubwo nyagora ku ngoma. Reka ubudahangarwa bwawe bukorere muri twebwe, reka indomeshi ikomoka mu ijuru ize muri twebwe. Buranira abariko bararenganywa, bohora abariko barabohwa n'amakarande, kandi Mukama bariko bagwa mu muriro y'ibyaha by'abase n'abasegakuru. Uyu mwanya uba w'umugisha, ubagirire neza. Ndakuramvuriye kwa maboko ngo umesagire, ndakuramvuriye kwa maboko ngo uhesagire ubwoko bwawe. Abahungu n'abakobwa bariko barakuririra, ubwoba bwugarije isi n'abayigize. Mukama dutandukanye n'amagetengete, ubutware bwawe nibukorere muri twebwe, ijambo ryawe niryiganzire ubuzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo dufashe mbiri ibyiyumvirwa mu mitima y'abasi bacu, abarozi, abapfumupfumu, abakoresha amashetani kugira ngo bahubishe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo turangirije umwuka uri muri bo, turangirije umwuka uteza ubusambanyi ubwoko bwawe, turangirije umwuka uteza ubushurashuzi ubwoko bwawe, turangirije umwuka uteza akaborego ubwoko bwawe. Turasa amashetani akorera mu bwoko butandukanye no mu mpande zitandukanye. Amaraso ya Kristo natweze, amaraso ya Kristo natubohore, amaraso ya Kristo naduteturure, amaraso ya Kristo natunywanishe n'ububasha bw'Imana. Mu
izina rya Yesu Kristo. Turitandukanije n'impanuka z'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Turitandukanije n'imibabaro y'ubwoko bwose mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaye ubwami bw'Imana bube muri twebwe. Turahamagaye imbabazi z'Imana zibe muri twebwe. Turahamagaye urukundo rw'Imana rube muri twebwe. Uwitekanye n'ingaji, uwitekanye n'ububasha, uwitekanye n'ubushobozi, uwitekanye n'ubutware, tugirire ikigongwe, duhe umunezero, tugirire ikigongwe, duhe ubwenge, hezagira imirimo y'amaboko yacu. Turi ku munsi w'icumi tugusaba ikintu gishasha mu buzima bwacu. Nurindi biza gusharika amarangamutima yacu, urindi biza guhohosha n'umwuka w'Imana yarari muri twebwe. Twuzuze ubutware bwawe, twuzuze imbaraga zawe, duhe kuba abanyakuri, duhe kuba intungane, duhe kuba abana bawe, duhe kuba ubwoko bwawe, duhe kuba abasamuragwa b'ibyiza byawe. Dawudi yarakubwiye ngo ndazi neza ko nazopfa nabonye ukugira neza kwawe Mukama, kuko nkiri kuri isi y'abazima, ngo nzi neza ko ari we Mana umbesha, ukandaza kandi ukandamutsa, ukandinda kandi ukambohora ndetse ukanantabara. Mukama ndaguhanze amaso, Mukama ndaguteza ibikaza, Mukama nguheretse imitwaro y'abana bawe, bashaka gusangira nabo, bashaka gusangira n'abakene, bashaka gusangira n'imfubyi, bashaka gusangira n'abapfakazi, bashaka kuzorira Pasika kwa Nuze, ariko ibisewuzi ntibiriko birabemerera. Aba baheraniye ntibariko barabishura, aba bakoresha ntibariko barabahemba. Intambara ntiziriko zirabyorosha, lani ziriko zirabyorosha. Mukama twakugerageresheje kimwe muri 10 kugira ngo dukure ku ibyonyi by'ubukene, ibyonyi bizana ubukene, ibyonyi bizana umubabaro, ibyonyi bizana agahinda, ibyonyi bizana ubegito muri twebwe, mu bana bacu, mu bo twubakanye n'abatwibarutse. Mukama uyu munsi wumve gusenga kwacu. Tutagusengeye mu kuri no mu mutima, turasabye ikigongwe. Amaraso ya Kristo niyeza ubuzima bwacu. Turase shetani iteza ibiterasoni, turase shetani iteza ubugumba, turase shetani iteza akavuyo, turase shetani iteza umubabaro, turase shetani iteza agahinda, turase shetani iteza ububegito ubwo aribwo bwose. Mukama nuduha amahoro. Mukama agira neza abana bawe. Mukama nuduha umugisha. Mukama nuduha umunezero. Mukama nuduha ubwisiki kuzobukotsa. Randurana n'imizi bihangayikishije ubuzima bwacu. Ingo Mukama ngwino se Yesu, ingo iwacu tubanire, turakwifuza mu buzima bwacu, ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe. Ingo Mukama Yesu nuze mu buzima bwacu, ingo duha amahoro yawe. Ingo Mukama Yesu nuze mu Burundi bwacu, duhunde imihezagiro. Ngwino Mukama, ingose Yesu, uze iwacu tubanire,
turakwifuza mu buzima bwacu ntacyo dutinya kuko turi kumwe nawe Yesu Kristo umukunzi mwiza nta kintu na kimwe tugitinya kuko twuzuye urukundo n'ububasha bwawe shungura umutima wa mweranda w'ubwenge kuri twebwe shungura umutima wa mweranda umucyo w'ubuzima bwiza kuri twebwe shungura umutima wa mweranda turonka ubwenge n'ubwizigirwa ukuri n'ubutungane bibe mu marangamutima yacu tubone guhezagirwa amina tugire Kristo Imana umugisha ubuzima bwatwe bw'ubwoko bwayo kandi ugize neza kuza kuri iki gicano c'inava ca 11 iri ni izamu ridasanzwe riri hagati ya 9 na 12 z'umuhinga ni izamu Eliya yahamagaye umuriro uvuye mu ijuru uraka n'abarozi n'abapfumu bose hamwe 450 guteranya 400 bingana 850 baravuga ngo Uwiteka niwe Mana baravuga ngo Uwiteka niwe Mana baravuga ngo Uwiteka niwe Mana niko mu bami ba mbere yavuga Eliya yari umuntu ngatwe niko Yakobo 5:16 yavuze yarasenga bikeme nawe nusenge bireme nusenge biremera nusenge biremera nusenge biremera uyu mugoroba ngomba kuganira n'abantu mufishe umutima uvunitse ibintu by'amanyanga by'amagetengete biriko biraba sinzi uko aho bigera ariko biriko birasirikira gose umwana wese uza wumva ngo gurira igikwasho kamuwazi igikwasho niki ngo nukugira ndakigendane ngo ndi umwana w'umuhungu ari umuntu ngo nkora ngo agaca ntwara gapipi ngo ari umukobwa ngo ari umuntu ankora ko kantwara ibere ariko nagira ndababwira ko biri yivuga ngo isi ni mwumvira kiragirane isi ni mwumva iri kirakoma induru ifishe ubwoba ntimuzogira ubwoba muzobazumuka mico bivuga natangajwe n'ukugane ibyo bintu bitubiranye n'ijambo tumaze imisi twiga ko riri mu gitabo cya mbere cya Samuel mu kigabane cya 18 ijambo rivuga kuri Dawudi Sawuli rivuga kuri Isirayeli n'ubukuri Isirayeli n'Ubufilisiti umwami w'Isirayeli yari yaraswe n'Imana umwami w'Isirayeli yimitswe n'Imana gushasha kunambari hagati y'Abafilisiti n'Abanyisirayeli abanyamasezerano n'abafu ikinege cyo kuzamura ukwizera gusumba kuzamura ibimenyetso ubundi iki kintu cyabaye nimba biriko birabo ko baravuga ngo baturutse bava muri Kongo ariko numva mwamaze kumenya amasinye baraba bamwe bariko barafatwa ubu video buriko ubu audio buriko burasirikira notamanga ibyo numvise byabaye ngabukina ibi bintu ganda mu bizirikane ko ngumanda babwira intambara zose nizo za Ukraine mu kubavuga ibyo by'uburusinge ne bwaretse gukora ibigwanisha bwavuganye biyunze ari ibihugu bitatu bikomakome ko ati giye mwari musinziye natwe tweko dukora ibigwanisha Unia nambari hano nibyo bihangayikishije Trump hasigaye ko Imana igaragaza ko by'ukuri uguhagarika intambara kwa Trump biva kumba gwa n'ubuhanuzi bwa Ezekiel naje nabwo ndi umukinyi wa politiki sinzi nawe yeretse mugiye muvuga ngasoma Bibiliya mbibona hasigaye ko Imana niyo yonyene ubwari mu minwe y'Imana n'ubu namwe nimwishire mu minwe y'Imana Isai taragera gihe kitaragera icyo gukora cyose nacyo ngo isi nivuga iby'ubwonko murapfuye muzovuge ngo Uwiteka nivuga ngo biregeje muzovuge ngo Uwiteka niki Imana ivuga vuga ngo niki Imana ivuga Nimba abo bakongomani kubyukuri bahaye nta kindi bashaka
nukuvuga ni shetani iri kirabyura umutwe kandi maze kujabuka imbibi ikorana n'abantu bintumva ibigatarare nka Goliyati ibikenya nka Goliyati. Ahubwo abana banyu ni mubatwikiriza amaso ya Kristo namwe muyitwikirize ibyo bikwashi mu bireke ntashobora kugukora ko ngo bwemere. Ni muramurungika muti Anita tubereka aho yicaye aheza ritwara igobere mbona. Dawudi ngumwami Sawuli yari karamugeza mwumvirize mbasomere gatoyi mwumve ibyo bitsinda by'abana bangu ani bavuze amabere y'abakobwa mugabo narimwe kuko abanje kumushingira umukobwa we. Ibi nibiriko biraba nibihe namwakurondera Imana muri kugira ubwo namwakurondera Imana muri kurondera ibintatsi namwakurondera Imana muri kwihuza n'Imana muri kwihuza n'abapfu muri gupfumuza muri kugenda n'ibiyeko nico gikwasha gihinduka igiwe. Sawuli ngo amaze kubona ko Dawudi ashobora kuzomukura ku ngoma iryo nishari mugaba abarundi mwihagare ko muri mu gihe cyo kwinjira mu masezerano. Sindi kubaenda n'umutima wa Afrika kandi ni Edeni. Nkunda kubibabwira nabibabwiye imbere yuko twinjira mu kwezi kwa mbere. Narababwiye ngo Burundi mwaproclame intambara mwayireka izobera iwanyu iherera iwanyu. Murundi yisobanukiwe n'umurundi kazi yisobanukiwe. Umugabo w'intwara ahamagara Imana mu muryango wiwe akaba atajyanye Imana asangira nabora karaba bapfunzwe akagira umutima w'urukundo nk'uko Koloneliyo yabikoze. Ndabara y'Imana nirabanura ku butwari ku butoni Imana izokugira neza kandi izintambara zose zizobera ubona. Sobanuzi gwa 39 niyakagira umurundi nibyo ngunda kubabwira ubabana bose bago muri kurya amatongo muri kurya amaparcelle mugasiga abagore ngaho oyi ngo mugiye za Dubai zahenda ndabare naco mugiye kuronderayo. Nagira mbabwira ko imizigo yaduhora ko igiye gusubira kuba tubaha Imana. Timusubira gungira mu bihugu by'abarabu ngo mugiye gukora amafaranga bariko bako ari mu yakore contrat zanyu muzima re muhutse Burundi buri mugiye cyo guhetsa kiko. Vous allez voir. Nawe bajwana mukanyazi yamaye umutwara nta nico nigeze ndanamwishurako yasabwe Imana ari naye mutwara yambwiye ati je mugabo nje twagurije parcelle mbwira ko agiye Dubai ndabyemera arambwiye atambazi ya mbere guhembwa na wo mushara wakuzogerageza kudiringa bigakunda zya dusubiza iyi parcelle cyo kimcambe tuzokora ati yego tewe nararindiriye mburira ndarindira mburira ngo arambwira ngo iyo Dubai muvuga ukwirisiki uko muyibaza siki abagiye ni kokoko hari ubushomeri buba baje buri mu gihugu cy'amavuki mugabo ni mugakomeze kwibaza n'ubundi mikintu kije kiravuma kikavuma hama kikava ku cyane. Nagira mbabwiza ukora bagiye mu bihugu by'abarabu bagatekererwa imishara kagira ico bayimajije hari bwa mbere ubu ni kibatse warashaka biri no mu biriko birasenyura no bahi ibimenyetso bitatu biri no mu biriko birasenyura kuko bari abagenda nukuvuga byabateye umucinya bibatera ijeke kuburyo umugore kubyara agasiguru yakagenda ataco bimutwaye kuburyo umugore kubyara agasiguru yakagenda umugabo ko basigarana nyuma y'imyaka 5 akaza kongera gasura ataco bibatwaye. Ndabaraye mu barabu nako je gukora imyaka 35 ukazana umutayi nimba mu myaka 6 ataco warosura gomba wigarukire ndani ico zopfa kuko aba bana watani babazogaruka kuba fardo ni kuba umutego mu byuri kuraronde. Uburundi buri mu gihe cyo guhezagirwa namba so bakuru ya program ngo n'umutima wa Afrika ngabure wese akabiririmba. Mumenye ko muri mu gihugu c'abagabo ndavuga muri aya majambo ikigane cyo kwitunganya mu mutima wawe ukitandukanya n'iby'ubwoko bwose ukaraba kutajyajyanye Uwiteka ukarangena gukora igisuzugura uciye hose akaguheza kirira. Uyu mugabo Dawudi ngo Sawuli mwumvize mbasomera iki gisomwa gusa nanabasiguriye mwumvize ibyo ndiko birava ibyo ndiko muravuga bya Kongo by'abantu ngo baza ko bagakora ku bantu. Sawuli abwiye no kuvuga n'umwuka w'ishari uri ku bindi bihugu bibanyi uri kuraza kandi wanashana mu
umuntu mwankana umuntu mugwana ibi bintu biyishije mu isi y'umwuka muri ko murahonera ni muyegereza Imana mutsindi intambara z'ubwoko bwose ndabarahiye n'ingabo zizotsinda z'igihugu kuko mupfukamye mugasenga intambara yagwanye no Yehoshafati niyo batware bubu mukwiye kugwana nagiye numigwanza mbona president ariko yigisha afise Bibiliya nini ya Ecclesia Catholic ndavuga ni ndakindi gisigaye cyo kugaragaza ko Uburundi bugiye ku mutima wa Afrika nzabona kabiri gatatu bamutoye kuba umukuru wandi simbabeshe je basi ni mu politician mugibi bintu bihishije mu bwambi bw'ijuru yikije mwisimu timusubire kuzamugurisha ubutaka bwanya kufisha bwo kagumeko yema rusonze singombwa ngo urye gatatu ku munsi kandi nagira mabwire ko barya gatatu ku munsi ari mu bari sibo bari mu mahoro wambare vayura ureka ibyo amabazerishe n'amakositimu yemera ugira mariage isanzwe ureka ibyo abadofe n'abadofini ureka ibyo ababredi shawa ureka ibyo amavarize ngo uriko witegura umwana utazi nuko azoba ugura akabrashiere n'agashati urondera udusokise n'agakofero n'agapira n'agapanaro n'akagoma kuko ako natobaho wobimuha haramanyanga muri ko muragira zo kwirukana bw'Imana mwitwebwe mbwa murahumba twaramaze gucakira ico kire cyo gutabagwa mu Burundi ndabarahiye kiniki cacu icyo rero ibyo ngo bakongo bakanavuga n'igihugu bavuyemo bicecekera numvizo wagida ngo abantu ngo bafate babije naho twosenga bohwerabo bo kwigurura mva mbabwira Elisa ngo umwana wa Filisti wala yategura intambara muri Israel isakabwira umwami w'Isirayeli hari intambara ejo imutse muragwanya ijwi ry'abahanuzi batandukanye n'abapasitori n'abapati baratandukanye n'abasengeri gose mugabagera umwami Imana ashaka kubagera mwaba avuga ati ninda muntu aza gutanga amakuru yo muri iki gihugu baravuga ngo nawe ari muri Israel hari umuntu amenye ibintu byose genda mu munzanire avuze agenda mu munzanire baragenda Elisa bahuma amaso Gihazi agira ubwoba Elisa arasengesha bw'Imana ati humura amaso Gihazi abone ingabo zitugwanira z'ijuru arongera asenga ati kandi bahuma amaso Elisa bari wabayobora batwari bw'amacabwira umwami ati bagaburira ashitse ibwami bw'Imana ati bahuma baravuga ati mwami ntituzongera kuja kurwana birukanywe n'iki bakoni umuhanuzi ni mwubaha Imana ni mbweje kuyibesha muri mwebwe ikisege cyo gukora mu bishobisho no mu cubahiro umva ikiganiro cya Sawuli Dawudi muce mwumva abo bantu baza gukata ibitsina by'abahungu ngo bagaca bavuga ngo n'abakongomani je bazigisha barundi mugabo bazigisha wo kwigishwa ariko kandi abo nta kabiri bumara ku mu gihugu byo nibijane no umusinyene ngo Sawuli abwira Dawudi abami Samuel wa mbere 18:11 Sawuli abwira Dawudi ati nguwo Merabu umukobwa wanje mukuru nzomugwa abo umugore wawe upfe gusa kumbera intwari urwana indwano zisumukama murumva iki nigihe tangabo citwa Sawuli wari yaragotse uw'Imana yari yakuye ko mutima mwenda gasigara agwana n'ibifukunye gusa kandi ari umwana gusa kumbera intwari ugwana indwano z'umukama Sawuli yibwira ati ndiyicwe n'ikiganza canje ikiganza cy'Abafilisiti kibari cyo kimwica muraba neza murabana nukuvuga uwo muntu ari kazana uwo mwuka bugiza n'imvubu zibiri zihanganye ariko kandi izo mvubu zibiri zihanganye nta numwe ugomba kugira nabi nagomba kugaragara ko ari agomba ni nkuko umwakaruri agomba kugaragara nk'inshuti magara nk'umugenzi mugabo muri ubwo bugenzi aragomba kumunyaga imbaraga mwibuke Farawo ingene yabwiye Musa n'abanyisirayeli ngo Musa Imana yamukubisira kubita igera ku rwego y'ikimfura avuga ati Musa genda basiho nsigira genda mwe n'abahungu genda musigira abahungu bana n'abakobwa bana ati sa aravuga ati basi buke ikindi gihano ati basiho kugihano c'icenda umenga ni mugende musigira ibitungo vya mugende ati tugiye gutambira Imana yacu uzigitigiri cy'ibyo tuzoyitambira nuvuga Imana irakeneye yuko mwongera mukayigaruka ko mukagaruka ku itegeko ryayo niyo mpamvu abahungu n'abakobwa banyu bagiye gusuzugurikana cyangwa ikiranga umuntu wari
niyo mpamvu mwumva ngo bahita nibara ry'umukobwa cyangwa igitsina cy'umuhungu kuvuga ni gutakaza karanga nyuma y'iminsinga ucuwe imari itakurekuye ngo were ni wowe imfutsi ngahe twagarukiye amacuma angana gute twagarukiye nukuvuga Sawuli ateze umutego Dawudi mugabo Sawuli yibwira ngo si wazoba yishe Dawudi akomeza mu curarangire ntiyamenya ko ingabirano y'Imana idashobora gukorera hari umupagani amwereje ngo azomurongorera umukobwa Dawudi abwira Sawuli ati jewe mbaye iki muri Isirayeli kugira ngo mbe umukwe w'umwami igihe kigeze aho Merabu umukobwa wa Sawuli yategerezwa gushingirwa Dawudi bamushingiye Hadiriyeli wi Mehola nukuvuga baramumunyaze uko Dawudi asa n'uwabyaze kuko umwami yamwibwiriye direct ngare araje ku ntumwa n'iki kiriko kiraba Mikali umukobwa wa Sawuli agomwa Dawudi murumva bisigura ko hari gihengeri cy'abadayimoni yisi nambara ya president sinambara ya tamajoro yisi nambara ya batayo runaka yindi nambara y'abakozi b'Imana yindi nambara y'aba party yindi nambara y'aba pastor yindi nambara y'abasenyeri yindi nambara y'abasenyeri amugeza mururutsa amafi hasi ndabarayi agaza mururutsa amafi hasi ibindi byose bw'icubahiro mukabwira Imana te witeka ubusha waduragije buri guhora agaza mwatura umugisha kuba we natawere Imana yenyene kabari umanuruka utaka aniki kogwa cy'abantu zura musiri mwarya mukaryama mukarara ku buriri mwumvise izo nkuru je niho ndazumviye muzoba muri ibihemu kandi rigiyamo nibibi gose kwa mu gitabo cya Esther mwumvirize ubu buhanuzi mugaki mu gitabo cya Esther mu kigabane cya gatatu hari ndi kuvuga ukuri sindi kuvuga ibyo nose mabere y'amama sindi kuvuga ibyo niriwe ndategura niwe ndagira ko amatohoza bihawo Moradekayi yarabwiye Esther ngumviriza Esther asa n'ugize ubwoba atugona n'uwuzi ko icyatumye wimikwa ngo umugore w'umwami ko atari igihe nk'iki ngo mureke Imana nizobura ukundi ngo itabara umuyuda ariko wewe n'inzu ya so bimeze gute iki ni igihe cy'uko mugaragara ko muri abana b'Imana mupfukame musenge mwo muri kugicanyo cy'ubutabazi bw'Imana kuri twebwe mwinginga Imana bari basanganye amapfungo uyu munsi hasigaye amasaha hasigaye iminota 7 ngo mufungura amafungo yanyu mupfukamira Imana muriri Imana mwinginga Imana tikicago turacaze uko abana bacu baguma kuri baraswari abana bacu baguma batembera abana bacu baguma bagenda abana bacu baguma bari kwishura pfukamira Imana riri Imana kandi ibyo bisigo mu izina rya Yesu Kristo ndagishe je amakuru nituzoyumve mu gihugu cy'u Burundi amina gwanurujijo nukugira mugira ubwo nusuye kugira ubwo korana baravuga ngo mwambare mask bavuga ngo mukarabe n'isabuna no sara mabo mugabisuku ko rikenewe mwari ko nabigoma ubu nawe bijya kugenda gute bavuga ngo ntiyagira uwana mwaramutse n'ubu none ubu nawe bigenda gute ngo kwa kugira uko akaba gutwara kandi ngo atwara igitsina kada igitsina bya niba mwabihawe n'Imana ndabimaditse nibigahomoke mu igitsina rya Yesu Kristo amabere yanyu niba mwahawe n'Imana ndayamaditse ntagahomoke mu igitsina rya Yesu Kristo amina aso mashetani yose nzavurvuma uwozona hadutsira diwa nazo urabona naje kome byo kuroto rindoto nkanza kuri ibi imbuga zigira zivuke muhumure kinigiye cyo gupimwa mugashikwa ku munzana Bibiri irambarira ngo Baruki nushe kugira ubwo ngo nushe kuvuga ngo ndabigenze gute byo bintu by'ibikwashi muri ko murashira kubana banyu ni muceceke niba muri abakristo bisobanukiwe batajyajyanye Imana kimwe muri 10 bimbitse Imana mu mitima no mu butunzi mutekane ko Dawudi yavuze gushingiye ku butonganuke bw'umutima n'ubw'ibiganza bwaje wa mayimeri kwiri ubaka ingoro z'Imana mureke kuba mu biti by'imyera y'Imana ibaye mu yamarikata bakuritse ndavuga umutima ubabaye umutima uri mu bwo Gowa nubwongoshwe akuna genda ndakwimuye ndakomoye mu mitima y'abarundi n'abarundi kazi nasoni ni murema amasoko bweme wanumuka kudutenza ubukene cyo nimudandaze mutekanye wanumuka kubateza impfu umugore agira ubwoba yari kunda umwana cavuka yapfuye rikida miniyotike pike nkuru y'imino wanumuka gutandukanya umugabo n'umugore mu buri rukundo mu burakanyamuneza ntimusubire
ganisha ariko rajabuka rivaho muri hakurya ndarisubije mu izina ryezo ndarisubije ryavuye mu izina ndarisubije mu izina mwugurura mutugurura ndarisubije iryo shari muka wishe ntukima ingoma mu Burundi ko turi mu gihe cyo gutabara turi mu gihe cy'amasezerano turi mu gihe cyo kunezerwa ababirondeye muri indyarya mu gihe cyo kubisezerera ababiriye mu birgana amarira y'abapfakazi muri mu gihe cyo kubisezerera je vous rassure ababyiciriwe muhumanya ubwoko bw'Imana muri mu gihe cyo kubisezerera mutihanye murapfa Gari umukobwa wa Sawuli agomwa Dawudi bace babimenyesha Sawuli ibyo abona ko ari byiza murumva umukobwa w'ifura Sawuli yagombye kumushingira kugira ngo amwice Dawudi aravuga ati mbaye nde na wa mukobwa bayironkeye fiance aba yamutwaye umukobwa agira kabiri aciye akunda Dawudi Sawuli abona ko ari byiza ngo Sawuli yibwira ati nzo mumushingira kugira ngo uwo mukobwa abo umutego kuri Dawudi maze ikiganza cy'Abafilisiti kimwice akomeza kumugumiza mu Afurika je vous rassure u Rwanda Tanzania Congo ibindi bihugu Angola ibindi bihugu byose ubundi kuko kibari igihugu kikubonye ko ubutunzi kigutera kugira kibigutwara ukigwane kibutwara ibyo ni umwansi wawe uwo ni Umufilisiti kuri wewe Umufilisiti ninde mu Mediyane ninde n'umuntu ngo bahengera bejeje bariko bararima naco babagira disi bariko barangayika naco babagira disi bagahengera hagaze mu yimbura bagaca babatera bakabasahura byose nibyo batabasahuye bakabisiribanga bakababibirira abagore donc bakabatwara umunezero n'icyo bisigura abo nibo Bafilisiti Abafilisiti n'umuntu wese abangamira umunezero wa kandi Umufilisiti ushobora kumunezereza ukamugaburira mugasangira akabari wa uri ya facture akagenda kubazanya facture atitora ngakamugabura bakanushiremo kandi urumva we wumva umukunda wumva muri abajama wumva musangiye iki abo Bafilisiti Imana babakura ko mukubateza uruhombo nimwemera umwuka w'ubwoba murahombye none Yehoshafati byamugendeye Yehoshafati asangiye business yakarangura izabu n'umwami Ahazi ko yari afite umuvu cyakoze n'ikimana yateje uruhombo izo nzabu zigwa muri Asiya Yehoshafati aje gusenga ati ko nakubyajyanya kimwe muri 10 nkabantwaye neza ubwoko bwa uranzize kiwifatanije nagira mbabwira ko ikisigiye cyo kurongora umugore w'umurozi ngo nuko mwambikanye impeta kwa patiri wamaze kubikama ko ari umurozi nigiye cyo kumucira ko amatuka mu gutinda gusinze kandi ntuyamucira kamasomo yandi kuko nawe nyine uhinduka ikimuga uravuga uti nitandukanije nawe mu izina rya Yesu Kristo umuvumo wawe ntukafate wamufata gitonga mbongo iki kisichoki cyukwari kicyari cy'amadayimoni muri twe Vous les affamés, venez, venez, Yesu yitanga tiziganya, ingo, à la sainte table, c'est là où Jésus nous attend, c'est là où Jésus nous donne. Ukonda kivanze niko mwamaze kukivanga niyo bavu maturuye musenga. Yabavu mufite ubwoba musenga amaraso ya Kristo arahagije mwiruka n'ubwoko bwose bwa madayimoni ngo Dawudi maze bimuwako neza kugira ngo igaba cy'Abafilisiti ngo kimwice mwabyumvise Sawuli ategeka abasuku biwe ati ihereranye Dawudi mumushikiriza ijambo mumubwire muti urabona ko umwami agukunda kandi n'abasuku biwe bakagukunda ubu rero Nubu mukwe w'umwami abasuku ba Sawuli bongorera Dawudi aya majambo ariko Dawudi avuga ati ubwo murabona ko ari ikintu cyoroshe kuba umukwe w'umwami jewe ndi umuntu mukene kandi abayabaye abasuku ba Sawuli bamumenyesha aya majambo bavuga bati uko niko Dawudi yavuze Sawuli avuga ati muzobwira Dawudi muti na yindi nkwano umwami yipfuza atari udusati jana uzogenyera ku Bafilisiti kugira ngo yihora base bumwana uba mutumye kwica amusabye mwandi mugavuga ngo batwara ibitsina na bamusabye udushati jana n'umuntu kugira mu umugeni abura n'abantu barondera ubutunzi barondera ubuhanga barondera ibitsina giki bya mwebwe muri mugihe cy'amasezerano muri kwiga
ibi ngibi ni nka kujya k'umukobwa ageze kwa bigo akaba arasanze asaba Imana urugo asaba Imana umugabo akaba ari mu nzira ari karaza mugabo wa mukobwa gahura n'igisama amajonjo cika igabo cyataye ibanga cambuye impeta cyamenye ibanga kikamuhendesha amafaranga kikamusamanye kamutera sida cyangwa kikamutera inda y'igitwari wa mugabo yagera gasanga tujya ni mukana kandi yari umugabo we kuniko muriko murasamara mwabarundi ndabara yigenda mu madini musengeramo icambe nimwe Imana kimwe muri cyo genda hano wiyubakira mu isi y'umukajya wumva uti ndahicaye wumva ijambo ry'Imana numva subijwe mu imbaraga numva subijwe mu intege hano utanga umutwaro wawe ugende niwagejyanye kimwe muri cyo kuko bizohangayikisha ubutunzi bwawe niko bibiri yipfu icyakabi wirindi cyaha nukigwamwa ni witera ijeke uvugwa byuko uhaguruke n'urugendo rw'inzira y'umusaraba n'urugendo rwo kwezwa Mani zo gwa Simona kwakira umusaraba nk'uko wakiriye Kristo akagira ko Karuvariya Mani zo gukuyanganira gukubabari gukwakira igugu akazi gukurira umwana igihugu urumva ukugira inama y'ingene wo bikora uwo ni Simoni iyo turi mu byo guhabwa umugisha wuzuye uwo ni Melkisedeki ariko nawe urayimo waratanze kimwe muri cyo arazambwira ati nije umwami w'Isalemu ibene murabihiga hese ubwiza naho nyene habiri urubyaro naho nyene habiri ugutsinda naho nyene habiri ukuramba naho nyene habiri promotion naho nyene habiri igarade naho nyene habiri kukira ingwara naho nyene habiri ukugwa kw'ibisuzugwa naho nyene habiri igikundira naho nyene habiri ibindi murabihiga he kw'Imana yabibaremeye ibyo nyene byo bibatwara Imana ikavuga ati burabasha Umana ngukunda ubugabo bwawe ngo asuku basawuri rero nuko abasuku basawuri bamumenyesha amajambo bavuga bati uko niko mwami yavuze amusabye udushato twa abafilisiti gihugu nukuvuga umwasi ari cyagomba guhora ku buzima bwiye twamuzengereje bwambere igihugu cyamuhaye ingabo ngo zije kurwana zimwe ziranapfira ubwa kabiri turabasengera ubwa gatatu mubaye imfashanyo bwakane rero nabari ku butaka bwacu abo bantu boreka kubashari iyo bavuze abana mu Kongo banavuga ni Imana yo mwijuru hora nutwa tuntu naremaze imisi natusengera ko ndiko ndarayo imitwaro y'abantu none ratunzanye nkuko reka mabwi iyi siri kiravuga amasi ibihugu bifise ubutunzi Kongo muziza ko rwego rwa kangahe mugabo ndazi ko umukene wa mbere kandi azi kuvuga igifaransa ari muri Kongo mutindi wa mbere ari muri Kongo abo bana ngo babangagisha ngo twere gitsina bakijane kandi kitomata Bibiri iravuga ngo nawe ushobora kwakira ikiremo gishaje ngo akire mu ruziki ngwingwe impuzu shashe ngo ire mu ruziki mu gishashe ngo akire mu ruziki umubindi ngushaje sinibuka neza ingene bibwiye jambo kandi Kristo yari boze muganda litahura ndaryumva ko sera nahuye n'uwanuzi kwa 55 ibyo vyome muri ko muromekera kamasengesho amashapure ibiki mu buzima bwanyu uryo murore muze mube bamwebwe mube super mureke kwikorera no kwinanirisha ibisabisho byinshi mubane n'Imana mu buzima bwa buri munsi kandi ni byiza kuko bikomeza amaranga mutima yanyu kandi bikabegereza Imana bikabigisha gora muvuga ibintu byiza amigdala yanyu ubundi umuntu afite ibice biri biko hariho amigdala na neurocortex amigdala ni nka salo na salama je na stock umva ni mugabo neurocortex ni nk'icumbu ry'amama ubwihisho niho hava imigambi niho hava iterambere niho hava iki none neurocortex yanyigira ibike virisi bwo gucibwa ibitsina n'amabere yo sinabwemera ngisengera ku butaka bw'Uburundi iyo bibaga isengera ku butaka bwa Oman kumbura hari kuzijira incecekesha ariko today Daudi ngo aragiye arabikora agwizanaga burya mu ntambara Daudi yageragira harimo inzo yakwegeye n'ibisokuru bibi harimo yakwegeye na karande hari izaza nk'ugwiba hari izaza nk'ukwijejara hari izaza nk'ugirane ugwiba ukwijejara umunaniro utandukane nako tubyumva kumwe aba tubyumva kumwe vuga uti ndash kwigihimba canje gitandukana n'ikindi kawaida urupfu rw'umugororotsi igihimba gipfana n'ikindi
urupfu rw'umugororotsi ntabwo upfa bagupandagura ibipande aho byabaye ko nibishigura ko ndabacirira urubanza no Imana iri kigomba kwigisha abandi kuko biravuga ngo nzotara ingabo nyinshi zipfa ku bwanyu none aramba kunda nkuko nikunda we Natani yakunze Dawudi nkuko yikunda niyo mpamvu mwisho Dawudi yagiriye neza Yonatani atakiyari ukwakira Mefibosheti nayo yari kimuga akaza mu butaka bwa se yari yishwe n'Imana bwa sekuru na se Imana bateranye n'urupfu ariko Yonatani n'umumarati twabyumvise kumwe Imana inezereza imitima yanyu myiza Imana umugisha ubuzima bwacu twese bakundwa umukaba nongere mbashimire mwebwe muri ko murabiba dusangire Pasika kwantutse dusangire n'abatamakazi racuti abarozi muzoze tubimura kandi nubu nimba mwemera ijambo rivutswe mu bubasha bwa mutima w'Imana akorera mu bubaha Imana uvuga uti jewe iyo myuka mibisi yo kunkorako jewe intambara ntayiri imbere yanje jewe ncagatiwe n'amahoro jewe ncagatiwe n'urukundo n'igikundiro jewe ncagatiwe n'ibwiza n'igishimo ndi kwiruka ndi gusiganwa nakebaguzo nakekereza kuko nzi ko Uwiteka ari kumwe nanje wanabarekana ngiriye neza amina Mani duha umugisha Mani twishimire uyu mugoroba munezerwe turasubira mu mwanya wo gusenga ariko nzanye ihumure iri nitangazo ry'ihumure kwiterabwoba ririko riraza no kugira babakure mu gakiza mureke kurondera ndabongorera kandi kandi muhanuzi bwa 29 ndasozereye mu babarire muhanuzi bwa 29 ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo baraza bakababwira ngo he Imana ngo je ngo irabakuye mu buja ngo irabatanya murasubire muri Isirayeli wawe bagira uturima barime bagaca babiheba n'ukuri Imana iratuntu iravuga ati nzarigira ibikiri Babyloni imyaka 70 idaheze nimuzopfana kandi mugiye kubingawa nababwiye genda muvyare muheke murondokere cyo yakoze niki kise mwibatse ituma umuhanuzi n'indirimbo yaririmbwe n'umunyarwanda Israel gospel avuze ngo nzibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza kugira ngo ndabareme mu mutima wibizoza kuko ndabakunda cyane ngaho gende mubwira bababaye muhumurize abakomeretse bose mubabwire baze barebe dufise Imana itajihinduka ngo yadusanze sigaragura mwivata idukuramwo sese iratweza iratubabarira ikiruti ibindi iduseze